Hey, look, ever since you left, man, I swear this shit don't feel the same. I've been up long nights just looking back on who to blame. Spending time up in my head that I was ghosting you. Now I can't keep up. Video masalama khan milar ancha ka wanga kal thui ta mah2 plastic surgery tina sa ho chungchang karon soya viewers chen khatin comment section lama Oli London chungchang atel ve in lo be sei rup thu te in darlan na kalau chiara chuwangin Oli London chungchang hi chu ashan party tham nia ka sha da wangin ton chum chu Oli London surgery ti chungchang kan Ngaihthlak ho ve thung don ni Oli London surgery ti chungchang vel hi chu kalau she venel nol to a alar vea timayang abikin BTS fans how army page on in shad de ufek karing hiala achan chu Oli London nge hi BTS member Jimin ancha ka wanga voitam tak surgery ti to a live show hiala an komle Jimin cardboard pasala nei hial tu khania army dik tak in ti tan chuan shad lo chi ani in ka shelawani ama sain ka channel mi lo le subscribe saklawani chuan kongai takin sabbat mi lo pe sak ola tin ka video te atheina na mi lo share sak turin ka ngen masadu cheuni Oliver London hi British min in kumsang khadzakwa somkwa January ni sompalia apianga kumsang ni sompathuma chang South Korea rama akhosa atira chuan K-pop lamreng hi anga isak wak big chang lava mase Korea rama an khosak tak nu chuan K-pop chu an mesha chhauta a adu tariang maya K-pop chuan anun chu aka shoi sakti taila kan chongsal em lawang chumo K-pop chu angai na poni satlia to lavin ave yana veita bur maya a chil tahle a K-pop group zinga adu ber po BTS ni in BTS member zinga chuan du fal big nat anei le a chu Park Jimin nani Oli London chuan Barcroft TV hawin an kom Jimin heti hian K-pop a chil zia le Jimin adu zia soya ka lifestyle kanun dan hi K-pop nenin sia piaring se ke dua ka mel le landan hi chu Jimin ang ni se ka du boka achan chu katan chuan ani chu social bawani a mui a o a engkim mai hi ka du velveka keima hian bedreng turin ka duani ti na soi hialani Oli London chuan BTS how tumru na be sham pe na le hwai sen na te chu asia tin ngai sang chho te hle a masi idol te du lo ta wanga kal thui ta ma ji nga tel lo the ani lo thlat achan chu army ru kolin ti tam tak ti ai point Oli London hi chu achina dai maya adu zia ti lan hi a she lem lawa Jimin chu apathian biak lo chak bokani amani kadua crush ani a ama top hinai kadua zeblo chuan K-pop star zongzong hi chu an moin an mel traffica mase Jimin hi chu achung nung fal big nalani ti in asoi hialani ti chuan Oli London chuan Jimin an chang na chu zwal zelin Jimin angni adu na chuan idea thar ngai dan thar apeta a chu plastic surgery mangin Jimin ang ve theni ti chuni Oli London chuan South Korea online surgery chu avoi khatnan amachonta a anar ati danglam tir masapera Jimin poster kengena surgeon bula chuan Jimin anga chwa turin ati tariak maini Oli London chuan Korea ka chena wangin surgery ti fu tak ka mucheng to a Korean surgeon how dwai la uzia po ka shechiang K-pop star how te mai poni lavin atwa te mai po hi an mel traffica no teleman ang thehle a chu ka chak ve a ka du ve boka K-pop stars how video ka enchang te hian an mel chain social na tur hi an omlo theilu to ka od velu to hi ka chaptop zela ti hialani Oli London thu soile anana changa langchiang te mai chu mi in K-pop chungchanga zo na an zo fauchin tinge Korean how hian abik takin an milar how hian surgery an or ti zo na chana pe in ka sha achan chu tupo in perfect social bawni an dua an mi zia lamai mai in pon lam landan an nga event to zoka me chale mi te hip thei tu ni kha an du petani chu wangin an mel an pon lam landana a chelai deute moi lo lai deute kha an thak dang lam thei ta thunga chu wang tak chuan surgery hi an war ta mai ni achan chu mi du ni thei tur chuan le mi hip thei tur chuan Korea ram anga chuan pon lam moi na hi apoi mo hle a me le piana an buai thlat boka chu an drama vel en chang point che theyang tin mi te pon shat le chu wang tak chuan lar tur chuan me chat kha apoi mo hle a talen nei chalo ma se an mel te lo chat deu chuan an lar ta thawani beauty competition kha sang deu ti na ni chu pon lam landana khan in elna sang ti na ni ber chu
Oli London chuan Barcroft TV dan kom Jimin man in sit na lian tak anei ve chin thu asoya dik tak chuan ka thlero chu achang to in ka mel le kalanda na hian kalung oi lo to a ka in sit theile a ka ma hi abol na se china bol lo lai nei lawang hialani ka nar la lian theile boka ka mela wang chuan school vela min chhai phau chin boka shi om ka ti theile a yang mel putreng he ka du to lo ka tia in thak danglam ka du ka hlim the nan chuan ka danglam angai ni ti naril ru ka puta wangin inti danglam vel hi poiti lo na ka nei chhauta ni ti in soi Oli London chuan a thalak hluya en le jum point tun ma mel landan a the ngil to thu asoya surgery vela ti main engang mel nge a put ti po a shat to lo thu te asoi hial bokani Oli hian anar chu veli lai surgery tir to a khaberu a zai tir ba ka khabeya hian silicon da sakani a tina biang po alan par thi nan a bianga chuan a thau chha te an da sak bokani a mui chu chiulen tir boka tina mai hi a botox fek boka heba ka hian Oli London hian eyelid surgery a ti tira mitlang kom a siam tir ani chu a eyelid surgery ti nun ber phei chu a hla om le ngala almond shape ni in chu Asian how mit mengan ti maya ma se chumi chu atiani chuan amit del theina chance kha a om ve thunga ma se Oli London chuan poeti vaklo aniange wrist la in surgery chu atilui ta thawa tunari chuan amit lama social na engmala nei shilawa ma se nakin zela enge thlengang ni Jimin han chak lu to wangin middel pa poisari lauti na chunia a thlak lauti sak veringot don la in Jimin a chil tu ani miawa a chil tu ani to hi chuan thil a thlak hi akal kop angani hila thlak ti hi akal kop angani midam tak chuan Oli London khosak dan hi chuan ngai thelo viang thunga nam phat san tumna te anti saka nam thak tumna te pon ti hial boka mase Oli London chuan namang zong chuan in thak atum lo thu a sei thung British kania Asia na inle tumna ka nei lo kadule tumber jok chu Jimin anani mai Jimin chu Korean ani miang sia Korean male anga surgery ka ti ta ka wang hian Asian mi ni ka duwa Asian inle ka tum tina ani chuang lo tin asoi ani Oli London na khosak du dan le athil tumvel hi a thian te le a chung te chuan an tui pui lawin an du pui lo hle thunga ama chu an ngai to hle zoka surgery ti fau to lo turin le in siam danglam chen to lo turin a chung te le a thian te ho chuan an fui china a thianu Stephanie Jackson phei chuan nakina in thirngoi ngoi tur thil ati arin thu te soi hial bokani a thian te ho chuan surgery ti hi a edik to ni berin an shia a ma se ama Oli London hian a edik lo thu asoya Kepoble Jimin ka achil ringot ani mai surgery ti hi ka edik ti na ani lo ti in ai sevel atat mai ni tina chantele asung ti hau ang lo takin ama plastic surgeon Dr. Faramas Didar eroin Oli London surgery tina sa to chu a hlau thon om lo thu asoi ve thunga Oli London nun na le shisel na in ator pha theina tur chance ala om lo ti in asoi sakani tin Dr. Chuan Oli chu mi fel tak le waisen takani thu asoi bok Oli London hian surgery ti hi aidik lo thu ama hian soima se nakin zela po surgery ala ti zel tur thu ero asoi lok thunga a top san mai don lo thu asoi bokani minol puimel ang puthi ka du lawa minaran ni ka du law K-pop idol Jimin ang ni ka du atipur mai ni Oli London hian surgery ti na sat to awangin sumpo aseng nyam to fiawa asum man to za thi zialan chia ni law ma se US dollar noi khat chuang ero ani thung Oli London hian a mel le pian vel chau athak danglam lawa Jimin ang chia nia du wangin a lifestyle fashion zong po thak veka Jimin korang te bag ang te le ain je du dan ang thlengin a copy ta vek maya Jimin in bel chin ang te ani theinan hian US dollar sim chuang a sen to thuma hian a soi nge a tin BTS fake love music video Jimin kor hak ang te po kha designer kut chhuak ani a chung te po cho lo lei chhong nge ni tin Oli London hian Las Vegas a Jimin cardboard chu pasalatan ani nge Oli London hi hetia Jimin an achil chau awanga ron lar ta hlai khania masia army puichan khate chon an ngai thei chak lawa Jimin chu adu tak lawa inti lar tumnan a mangchang kai mai ni an ti hiala chen khat phe chon Oli London chu fake anti a lem anti a BTS fan ru kol in BTS group leader po ashelawa Jungkook mo ati anti bok ani